En hjemmevideo af Marilyn Monroe sammen med veninderne. De private optagelser er fra 1958 eller 59, og her kan man se, hvordan hun angiveligt er i gang med at ryge pot. She's a real human being. She's a California girl, smoking, drinking, having fun, laughing. And that's a side of her we never see. We think of her as, Marilyn Monroe, the biggest icon of all time. We don't think of her as this young, sweet girl who had girlfriends who were not movie stars, by the way. None of those girls in there are movie stars. They're just normal girls, and they were having a good time. Kia Morgan arbejder på en film om Marilyn Monroes død i august 1962, og han fandt filmen under sin research. Han har netop købt filmen for ca. 1.357.000 kroner. Den tidligere ejer ønsker at være anonym. Han er også manden bag kameraet i filmen. Han siger, at han ved, at der var pot i cigaretten, for det var nemlig ham, der havde taget den med. Hjemmevideoen er 4 minutter lang, og rettighederne til den skal sælges på eBay i december.